Pozdrav svima ljudi, ja sam Komšio, današnjem videu ću da vam pokažem kako da napravite animacije koje rade na scroll pomoću OS biblioteke koje možete staviti na vaš website. Znači, šta će nam trebati za početak? Za početak će nam trebati malo HTML-a i CSS-a. Znači, napravit ćemo nekoliko div elemenata koji će nam pomoći da prikažemo te animacije. I sad ću još samo da malo uredim ove div tagove ili ti elemente pomoću CSS. Ok ljudi, znači završili smo sa uređivanjem ovih div elemenata ili ti tagova. Sad ćemo da odemo, znači da refreshamo ovu našu stranicu i evo kako to izgleda. Sljedeća stvar koja nam treba jeste GitHub, naravno ostavit ću link u deskripciji. Treba da odemo dole, tačnije da scrollamo dole i treba da kopiramo ovo i da pastujemo unutar head taga i ovo, tačnije ovaj script kod, da kopiramo na kraj body taga. Sad ćemo da ovo samo malo sredimo. I to je to, sad ćemo malo samo da odvojimo, ok. I sad, ako odemo još malo dole, sve što nam je potrebno da bi se animacija pokrenula, tačnije da bi ubacili animaciju, potrebno je ovo, tačnije data aus, jednako pod navodnicima fade in. Znači, ubacimo ovo unutar div taga ili ti div elementa i šta treba sad uradimo, sad ćemo da savujemo i sad ćemo vidjeti da li ovo zapravo radi. I evo, kao što možete da vidite, radi. Imamo tu još opcije, na primjer imamo da podešavamo offset, delay duration, easing, imamo data aus once. Ako odemo dole, ovdje možemo da vidimo koliko jako puno animacija ima. Na primjer imamo fade animacije, imamo flip animacije, imamo slide animacije, imamo zoom animacije. I sad ćemo da ubacimo neke od tih animacija, na primjer ja ću da ubacim slide down, na primjer ovdje, data aus i samo ubacimo znači ovaj tekst ovdje. Sad ćemo samo da ovo kopiramo, samo ćemo da to ovako uradimo i stavit ćemo ovdje unutar svih elemenata i sad ćemo samo da izaberemo koje ćemo animacije, na primjer mogu ovdje zoom out za treći, samo da se ne pravi ovaj razmak, mogu fade up left, stavim za četvrti i mogu neku zoom animaciju na primjer ili možda slide animaciju, može flip animaciju, može flip left za zadnju animaciju. I sad ćemo da vidimo kako ove animacije rade. I evo kako ove animacije rade, znači bez bilo kakvog JavaScripta. I šta ćemo sad? Sad ćemo još malo da podesimo duration, delay, na primjer data aus once. Treba samo to da kopiramo i treba na primjer ovdje na drugi ovaj da ubacimo ovaj kod odmah nakon što smo ubacili ovaj prvi. I na primjer napisat ćemo true. I sad ćemo da idemo dole, scrollamo i sad kada budemo opet vratili gore on se više neće ponavljati. Na primjer za ovaj drugi, vidite kako će se ovaj drugi opet ponavljati, međutim ovaj neće zato što smo stavljali taj data aus once. Možemo zatim da stavljamo delay, na primjer možemo da staviti delay da bude na 1000 i sad ćemo sačekati malo duže nego za ostale animacije. I ima jako puno drugih raznih opcija sa kojima možete da eksperimentišete, tako da to je to s tiče ovog klipa. Nadam se da vam svi dobacite like, share, subscribe. Ja sam Komšija i pozdrav!